Bismillah. Tulisan Sagirang de Empahang Haji Amrullah. Bilang tiang ngiring pirengang takziah waktu nguburang pastin tersebutang dan utang rene sa de iwalaha. Mu anak jari marak petu nganggu siap memondongang. Takziah Ustad sayan tegas ndak empahang masalah utang rene. Nyawa ngelampung nenten bau nyampe harapan nenek mundek man lunas. Janazah sahabat sak ninggal gadingang utang Nabi nenten kayun salatang. Sebab utang dengan sak mati sahid terhalang tamu surga. Saya ngak lupa tulakang jaum sak sehingga lek dalam kubur ulama belek belak payun tersiksa dengan sak ndik milis nyaur tereke mati maling zalim. Masya Allah. Inggih mun tiang ngiring ngendeng pacu luwe dengan penter begelar bejeritin tutu melinggih merentah leman kursi ganggas bekamar enges. Kebon lendang bangket tanah sepengengat kepeng benang numpuk. Sehat enges gagah mangan ngenem karing tesatu. Lagu kadang nyakitan ruan dimin malaikat maut dateng ngerembot. Terbanding kance kematian umat sak ndek nebedoi tau endot. Sehingga ini sepi suwong bukti ndara pemajaran, ndara tulisan terturut akibatnya anak jari pada bingung dan ketahuan lain ya kesaurang. Mulai dalam kubur almarhum jari kepala dara terima landingan. Sementara dua banda terbagi belah sambil bekererian si waris kadang. Mawinan niki dawak ngiring rapiang catatan pedasang pemajaran. Mudahan tiang ngiring selamat memarak tulakang barang sesinggaan. Amin.